Merongebe n'umutinyo mu tangani mwaka bw'ikiri bubere na merongebe ne tatu alitwabire to kwaliganira ninjiko gusansamuranira nago kumanya asenchira yobo ikirano olitoko bwateranera gwetera sumuno bwimanyiryo higakuru kwa Joshua Auta litanganike gimatera mangana yo asenchira yoko yachuta. The male in this particular category have done better, and I hope going forward. Wanchu murigiri tangani kigima togo sabo kwabera haso kunyoroa kwa mangana Amayia kubwatekana no kuburukana kwemetamba yomo nenda mange saranso ikibono komanya senchira yobo ikirano reterana inchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko cha kamesa ya mangana Amayia Chinsa Isato chiabono butuko kwa nena soko bwatoko kwa matemwa KCSE amatemwa kuru mwaka bw'ikiri bubere na merongebe nebero muwaziri bwegisemya Zekeli Machogo nega bwatoka bena matemwa yose ritukoria rero asekeliye abana bamura barokana gukora byasa matemu yo mwaka etangekanganigwa n'abana bayiseke cinga kicio ni goma cyo atebire buna serikali ni gebegete mirobere isaine asogo chikondo cyo murobere yo CBC ngogendera asenchire abene anensemo ya junior secondary naboni gatebire buna bari bagochikosoa asensemo ya junior secondary ni gora igoreche school stariki emerongerato cyumutinyo yega omutangane asawe gatebire buna serikali ni gebegete nsemo shiringi bilioni kyanda n'ugutaisana nemo ekibono kigo tumeka soko nyara gusira umurobere yo anasentamu ntangane netamu ya kabere maiga yokogurwa wechi school. In the 2022 KCSE examination, 17 subjects recorded a significant improvement in performance compared with 11 subjects that the breakdown for the various grades is as follows. A, female, we have 271 getting an A. Male, we have 875. A minus, 1,962 female. Male 4,445. P plus we have female 6,104. Male 9,578. B grade female 13,520. Male 17,783. P minus 21,474. That is female. Male 27,245. C plus we have 33,138 female, while male we have 36,950, which means that the male in this particular category have done better. And I hope going forward, the female will also be able to improve so that at least we have some kind of balance. Nago tigara boyga samangana ya matemu skuru ya kadino tunga musocho nigo yakoli biya samatemu yo mwako etabo ikiri bubere na merongebe nebere amatemu KCSE mega yokoli kya eminsko ya 10.76 asamatemu yo aborokiwa baisaransira matemu KCSE skuru ya kadino tunga musocho nigo barenga aborokiwa Isato amana merongetato awasa aborokiwa ubonsi banyaragweta gocha university kwanaki ayuno mwalimu monebo skuru yo asatebiri no omworokiwa bwo mweli kura skuru ya mukadi no musocho nigabwate ebi minus egento bagokera machibu ya matemo yo. We are very happy today. Our school performed very well. We had a mean of 10.76 with the 28 A plane, 201 A minus, 97 B plus, 3 B minus, B plane, and 1 B minus. I want to say that teachers were committed. They sacrificed a lot
for these results. Also, we got support from our parents. Parents paid school fees on time and also supported our academic programs that gave us these results. I also wanted to appreciate our Board of Management. They also supported our programs. We had 330 candidates, and I'm happy that all of them qualified for university entry. Na chinga kichumono eskuru ya St. Paul's Gongani gone ya kolibia samatemo ya KCSE ayo akolekana omwako etawe chiribubire na merongebere nebere kolengana nobotene bweskuru na boigono mwalimo mone bweskuru eyo amona borokie na borokiwa nigo bagokera matemo yimaga yokulikia eminsko ya 10.24 asamatemo eta asamatemo yo mwako eta nigo chinga kiechio omworoki omutanga ni skuru eyo agokeire amatemo yo asabana bali bakora amatemo ayo bonse babagweta go Chinsa University omoroki wabo mweri yo kurwase skuru yo nigawate ebi plaina asa amatemo yo mwaka ngano omoroki wo yo mutangane nigate birabuna kubwaterana na ukoireta okolibya aje skuru ya St. Paul's Igonga. Asama jeta nkorku ontita Kevin Omariba, the top student Igonga St. Paul's Igonga Secondary School. Nanyorea A plane ya 82 points. Kwanza shukrani anye Nyasaye. Second shukrani ane isabarimu bane principal yane gaiga na achitegege kan receive ande yambwatere paka na akorire. Hento gya katatu abarimu bane ndoche Mr. Joash gaiga, Mr. Mukaya, Mr. Tebe, Mr. Pascal, Mr. Kebati, Mr. Michael gakino mugoko mwandendire rero nabeiro muntu. University to go join Masabane inside University of Nairobi wakora medicine. Na grade na kiri entonta get. In fact, mbato mogoka I cannot express much. The only special thing about Tekras year 2022, number 1 is discipline. Ekuna kige ntoto avegete mono. Number 2 is hard work. Number 3 is cooperation with teachers. Ekuna unare siri. Eskuru ya Kiagetumaini nero nigo ya kulibia samatemu yo mwako eta maga yo kulikia mini ya 9.31 samatema yo kolengano mo director we skuru yo ni gateberu no kubwaterana nigo kwere eskuru yo nyara kulibia gati skuru chia bachigo saseria ane kurwa ase county ya Kisii. Awa mentor mbiamono sana aswe ogocha korra amatokeo ya matemwa aya asokirerero ase skuru ya Kiage Tumaini Boys High School. Njengo kwana Dr. Joseph Mogoba Kiage amo nabali mubake batokanire gaiga sengenjo enerusa zende gotebanga todi ya sambia mono asa matemwa asokire jinga kichiga ekiagera skuru ya korere buya mono ase okonyora emin ye P plane 9.231 omwana wo maelio igabate P minus. That means awana by the bonus P a university bajiko osoma because we have all qualified. Emini ya toa improvement ya menta kanire kurwa ase 8.9 yo mwaka ulia ya mentire by 0.3 to 9.231 asigo awanawa wakolire buyamono awana baitu kuira ebara max between 250 and 330 asigo ebaja grade P plus awana 12 awana P plane 24 awana batatu P minus bagakorera abo iko bachire chino wa sports P na bakorete biology science so awana baitu waje kora bange mostly science courses ndeto teba muyamona asaba igoni asaba ali muamba kolega sio kumya because ingakile ya covid amasomo igarenge na bete interfered with lakini abari muambe ruwa aso kolega singia Chinsa chabo tukona mugaso
Na gotigana yubono chiskuru Amayia County ya Nyamira nigo chiari kyamatemu Amayia ogekora ngorigo no mwako eta anebune skuru ya murai ya Nyambari yabwa saboroki waba isaransta matemu barenga boroki wa chiminye 50 na 488 bonsi ni go baeta gostia se university abwa so mwana wo muri kore skuru yo arokana go twara AP plana omurikito korose county ya Nyamira jobu mange ni gatara chiskuru ao na go twarganiria oroboti rokobwatia nigo yaba omochengo omonene asaboro kigwa abayiboli na aborokia ubabete bagokora buya ase amatemu a form 4 KCSE ayuaba gakorarigwa no waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu imeye county ya Nyamira eskuru ya Nyambaria Gekano Boys Mwongori Nyaikuro negati ekisukuru cyaba kigokora buya omworokia omonene w'eskuru ya Nyambaria Charles Onyari nachengera agokora bya kwa borokigwa bwo mwaka oyo asibanyora emini 10 isano na isato grade gatangane tokorokana abana 28 Rusiria abana na wari barororo 383 nabo ibana PMN3 igabanyora abana 76 Deni mwana yomo onyora B plane. Boigo nigo yaba omochengo omonene ase sukuru ya Gekano Boys ekero banyora emini ya kianda nuguta kianda. Twabata abana myemo na 22 lakini yasao tokonyire bonse pinko bari university because for one go tubwate A- mwana yomo B+ abana 33 yomo B plane abana 88 B- abana 20 C+ abana babere ase bunge ya borabu eskuru ya Mwongori njakora buya ase bakinia ekerengo kemin kurwa isano na isato mbaka ikianda nuguta emo. This year we have improved from 8 to 9.1 to sabanyasa ato chinguru no ne semi to prepare bana bato emini ngia weta ni 9.1 to bwata ba Boigo eskuru ya Nyaikuro njakora buya ase batwara emine isano na isato nuguta isano na ibere bunatwa batokwerero no mwalimu omonene Nyaboke asuma. This day we had a candidate of 197 students up from 194 and all our students have managed to score a mini grade of C+ and above, where our best student got an A-, and we finished with the 10 students in a C+ grade. So I can comfortably say with a mean of 8.71, we thank God for that kind of result he has given us. Aborokiwa baba bagokora buya mborokia omochengo omonene asebate aba obobisi bwabo noko mwobo wa Nyasaye nabo igokora omokia. I got an A, and what attributed to our performance was the student-teacher relationship, and our chief principal was always there for us, provided us the necessary resources for us to study and revise well. Also our teachers, hardworking and disciplined, yeah, and taking the advice from our teachers and revision. Abayiboli boigomba chengera gokora byo kwa borokiwa asebate bambale no gosemelia amagimabo abosyo nachikoba Amayia baito bakorire bya ninde no mogoko monene sana asengenjo mukia bari mu baito bakorire kuruwe gese skuru ya Gekano igo gakinya sao tokoreire gekone kerikerekia kwikatwira ni Nyasaye ngambia mono nando mukio tonyokore botambe ekiagera Nyasaye nero koru nande nero toira abana baige style yeyo na muroche gatogogete kurwa se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Biyamono muri kito jobu manga sorobotero wa sentere yobo ikirano kurwa se county ya Nyamira naso kunyara kumulekera chiskuru boygo nincho kuma chiskuru chinde na kichi yakolia kurwa se county ya Nyamira mone county ya Kisii gotikara boyga samanga na lengetama tema KCSE eskuru ya Nyamago yali kieminsko ya 8.8 aseboygo ya nyara gochengera amachibwa yo nigo batebere bano kwegena namba gendere okolibiya asama tuko alebosyo muri kito mirded mumanye na mange Samaria tangoro kumere ni nyambe kinyaberi principal ya St. Mary's Nyamawa Girls in Sameta Sub-County. St. Mary's Nyamawa Girls Air Extra County School
tore para gusherekea matokeo ito ayasokire bia sana tubwate mini ya 8.823 umwaka uri tubwate 5.911 tuboneka tubwate improvement ya 2.9 abana last time tubwate bachite university abana 90 lakini bono ige tubwate twakoreti abana 243 bonse piba kagende university except yoyomo obwate C plane iga abana 242 bachite university ingwakera bali mu bana mbiya mono sana asigasi bakolire ekiagera bali kuboka mambi sana barwe sukuru mpaka saa 4 ya butuko nande saa 10 ya mambi bayikirororo buna matemu twagakora Chinsa cia mambi erinde tonyore Chinsa bali mu basomi mpaka litukerime abali mu bana mbamonyete konyora accident Chinsa cia mambi ke bakominyoka guchi kwa matemu erinde banyore Chinsa cio gosomi tugwakira Nyasaye mbiya mona asa matokeo aya nonye twanyorete challenge chinyinge ntwasiretio mwalimu na abana aba bakoreta matemu babere mbali babwate GB lakini still bakwete tugoyo mutu atinde kiro ndendo cyo tutindeke lakini ayonsi tokwiranelio mwanene mbiya mono kiagere mipango ya Nyasaye njanya go questioniwa abantu bonsi ne parish yaito diocese yaito ngonyia kerambi ya mono dia upini very supportive mwaso ngwakira bishop itombi ya mono kiagera tokonyeta gatoga na iserio mochango tokanyore birasi abana baito bagasomeire kerasi ye chitendi ye kerasi ekabane bare gosomera chitendi lakini wetera bishop tokanyora umochango abana bagasoe kerasi. Kwa majina naitwa Mwando Nyaburikilore, niliscore maana ya 17 points. Kwanza nashukuru Maulana na nashukuru pia walimu wangu kwa kunishughulikia. Nashukuru sana na ningependa kujoin the University of Kenyatta University nisome medicine. So like tumesaidiwa sana na walimu kuamka asubuhi. Hiyo like walikuwa wanachughulikia kuamka asubuhi, walikuwa wanachughulikia day time, walikuwa usiku pia wanachughulikia. Most of the teachers walikuwa wanachelewa kutoka shule. Then the groups wenye walitusaidia kuingia groups, tukasaidiana kwa hiyo groups. Na kira yubono hagendrete skuru ya Kisii Boys nenga skuru chaba chikoli kiama chibo maya asekondo mwalimu mone skuru yo arokana gotago kigwa na machibwa yuno nyaba ko yitabirana asate ababuna ni government tirege koraninga ekorenganigwa no mwako etero mwako yega buchiri bubere na meronge ebere nebere Fred yo mwalimu mone skuru yo ni gateberuna amachibu yo mwako yo ni garokana kuba maya kolende mbekara ntekana kalibaga nete buna skuru buna tokumanyiwa itangani kaite wakira Nyasaye muna singencho ya matokeo tuanyolire rero ya abana baito 527 ere breakdown ya grade chanyoru na abana baito ega sitwabwatirana n'abalimu n'abafanya kazi ya board na abandi bari musikanite na mangana kisemi tuanyora kurwa serisali chire 22 A-93 B plus 117 B plane 123 B minus 75 C plus 70 C plane 20 C minus 5 mwana bana ba moyari babere babwata 2 D plus S mini ya 9.12 kero kulile baituko ile university in terms of percentage igere 95%. Matokeo yanatirete kubwa yale ngo makolia kero makolia twabwate mini ya 8.89 meaning nga ntobwate positive deviation na batua ragete nga matokeo iteka twakota chimoka na bindu binde no halinge kurandelia situanyora 9.1. so is a result okoni bune school and we are proud about it. This is our result, we own it. Nago tigara bwiganseme yu ya mateme skuru ya St. Angela Sengerani go yari kemini score ya 7.0 abwase boigo omuteneri bwe skuru ino mwalimu mone bwe skuru yo anyaragote yabuna boroki waboni go baba go kolia byake karenganigwa no mwako eta
I'm Sister Maria Goreti Sesera, Principal St. Angela Sengera Girls. So generally, what can you comment on the results you've gotten, the food results, and how the transition, how the distribution has been? As a school, we are so grateful. We thank God who has made us reach this far. At least our girls performed well. We had a mean score of 10.072, an improvement from last year, which had 5.9. And our best girl had an A-. Our direct university entry, we have 131 students. And we expect the 2023 class will improve and we shall have more than 150 and above because we have the potential. And when you look on our results, the curve is a normal one, an indication that our girls worked well and they balanced their results. Onchumulikira bono chiskuru nigo chiagendere okorobya boy gonda chokumanyaga chiskuru chiri chiakole byanga mane skuru ya Kura secondary yanyora eminsko ya 9.1 eskuru ya St. Kizito Nyansiongo nigo yanyora eminsko ya 9.05 eskuru ya Sameta yanyora eminsko ya 8.6 eskuru ya Nyamira Boys yanyora eminsko ya 7.8 eskuru ya Kawe Girls yogo toka Chinsa Kerenyo nigo yanyora eminsko ya 8.07 eskuru ya Kyanungu yanyora 8.5 eskuru Chindebu na bone eskuru ya Mubamba nigo yanyora eminsko ya 9.284 eskuru ya Nyakoiba yanyora 8.6 Rijabe secondary yanyora 7.2 eskuru ya St. Teresa Gekano yanyora 7.9 as eskuru ya St. Paul Gekano yanyora 9.95 eskuru ya Nyamawa Boys yanyora 7.0 as eskuru ya Lio Kindo yanyora 7.83 gati eskuru chiria chiabo chiokolibi ya asamatemu yo mwaka weta chiri bubere na merongo ebere nebere gotigana na mangana rengete chisemi bono tigatumulekere amanganande nigawe buri babori ukone kibuna mbali ko bisaba bana bali bakoiburwa nemechando ao omulikito Josephat Amisi nekera na somo yiga okorekana Chinsemo chiage sonso asabiranya bakoigwa obosemi boroboti ruo asenchira iyoboime okoburwa kubo manyibogo kwana aso mwana na boigo gotaikirania anene amaganio aso bugima bwaye gati yabo gotagosoria amona bana bande ngati yemechanda bana bange bagenda ko bagwetera imense ya Kenya aso bwamo ekorokwa autism ingatoko manyigwa na Jairus Kibagendi ne condition go affect communication ritangani go affect yere interaction yo mwana na ndengo gerero mwana twara umupangirio gete bintu gete mnako akubwati nyobo kamambi pressure maino munye chaga gende school no bayibwana tako baiga sali oisa komo chencheli go mwagosana igo anenepi abana batali ngambali ko yugo sembali ko kwana konyora naro obwate speech lakini tali mangana manga konyora lingana elimu abere chingaki egetaseni kya Ndizi TV kenyara ko begwikirana ase skuru ya Dazzling Center for Autism yegotoka asensema ya sonso niyo kyomerana no mwalimu oyo konyara ko bakoena na oborokeria uchia ase abana ababwate omuchando yo bango tantrums maybe anataka kitu fulani na yetomanyeti you cannot figure out ngiatagete. So that's why they throw tantrums. So you figure out target kwa mwai or cool down. Pia hyperactivity ngore maybe with some certain foods bakori to ngubori tora baibori which kind of foods before toko admit as school to maybe foods ki akori over hyperactive so we avoid. Gatia bali banyara ko bagwikirana ase skuru yo no motereni bwe kiombe kia Forever Africa Jackie Marwa oyibo igoru gosegeta uchia asa baiboli ababwate abana babwate muchanda buno ya ase chinga banyara ko bagwesokia
anene na koenana abana buo boiboigo kubaterana kiombe kiae kinyara kwa koenana ogosirago kego kia ase abana beskuru eyo. Asa Maria Kankoro kujazwa mwaro Forever African Power Data CPO that is based here in Kisii. Today we are here kutembelea Ndizi Autistic Center. Kitu muhimu sana tumeweza kuona huku Kisii kuwa watoto kama hawa wanaweza kutambulika katika community zetu, na tunaweza kuwasii wazazi wale wengine pale nje ambao mko na watoto kama hawa, msiweze kuwafungia kwa nyumba. Watoto kama hawa wana need upendo na wana need pia kukaa na watoto wengine, waweze kukaa kuweza kujielewa na kuweza kusoma pamoja na hao. Yangiriri bagari kwa karamandu wa Forever Africa, especially Jacking Ambia mwana sana sasa kutoka bagandi tukulia lero. Kineke kia maana sana storia sengenjo. Kero kende kero toka nyara bagandi bako chibacha karang kitoka ndrete niko toko iguya sengenjo. Yombaro chingega snere gendrete gaiga. Engana ya nyara kobage gosegetwa amo na Jairus kibagendi na boigo omoro kibeskuru eyo ase obwamo. So kia bana baiga to interact with others, and as kerobuna bako nyogukina the autism spectrum ya care iganto beka bana nyomba to bisa sengenjo abana to bwatega na bana autistic ene center ya autism abana bako chaga banyara ko bako nyora ese mimuna bana bandu bonse ba school ndonse abana bali to bega techinyomba cheta abana baka to gusekera abana nyomba ga kimwanya gitenge ngitakore binde bitali bitutukano ngenche kabire ndo sekera abana nyomba sengenjo abana nabo bako nyora bukonyo. Kuripotire gutase kia Ndizi TV kuri county ya Kisii eriterane Josephat Amisi. Ikito Josephat Amisi asoroboti rwa senchera yoboyekerano bono motenini bwekembe kali giyoko bali kabali muti ya Service Commissioner TS Nanzi Masharia niko bananyareka gote serikali nabe kubatira nekembe kibabwatemero bilisene aso gote yabuno konganyiko kwa bali mungoli gochuguturubanya sogotorania amangana negere chisemi aiga sense ya Kenya Masharia nigate birebuna niko babuchikoene kibune kirabali baranganyiko kurwansema ya mocha sense mende tere chigotorana amangana rengete chisemi. Today, I urge our teachers to always be ready to serve the country and put their professionalism first when they are called upon for the marking exercise. As teachers, it is a mark of honor and respect to be identified and recommended for the examining exercise. We should therefore shun any attempts to put our interests before thousands of candidates whose future we determine through the marking exercise. Cabinet Secretary, during the COVID-19 period, the TSC made a deliberate decision not to cause disruption in schools by imposing a moratorium on making transfers, affecting many transfer of teachers. Since we have now lifted the ban, and as you know, we wanted to recoup the year, we have carried out a careful exercise of effecting 14,733 transfers, which will become effective this term. Aboigomo governor we county ya Kiambu Kimani wa Matangi ni gobona nyarega kuri kurogotinde go chia sabo Clement mobe county jo anasense mo yobo chenu na gote buna mario akubwato ko chia sinyagitari aiwente akore mirimo bune bwenet na onde bwenzi tabase konyorekana akoyatumia mario go ya century tabwendre tiniga ya kwa naya maiga yogo tara sinyagitari ne ya thika level 5 asaruge kurogotinde anago chia se bali bali nsemo yobo chenu. Toka wiki ijao tunalete hizo vifaa vyote vya kupiga picha. Nitaleta madawa hapa hii wiki ijayo. Zikiingia mimi nitajileta binafsi tuone mahali zimewekwa. Kabla hizo madawa hazijaanza kutolewa, wataweka mitandao ya kisasa ya kuonesha dawa zile ziko hapa ni dawa kiasi fulani. Ikitoka inaoneshana ni nani amechukua na imeenda wapi. Ikipungua inajulikana ni nani alichukua. Na ndio nikaongeza kwa mahali ya huduma ambapo mwananchi anakuja nitaweka CCTV kamera. Nikiwa kule tunaona ya kwamba hii ndio ile huduma inaendelea hapa. Mahali kwa hizo store tutakuwa tunaweka CCTV kamera, tunaona zile vitu zilikuja jana ndio hizo ziko hapo, ikitolewa tunaona inatolewa. Kwa vile ile kitu imetuleta hapa ni kuhudumia wananchi. Na ndio nimesema ya kwamba hatukuwa tumeimulika hii hospitali vizuri. Hii hospitali tutaimulika sasa kabisa kwa uwazi.
ndio tuhakikisha kwamba ile huduma iko hapa, iko huduma sawa sawa. Na kwa hivyo najua saa zingine hao madaktari wanakuwa wamekazwa. Watu ni wengi hapa wenye wanakuja huduma, na sisi hakuna mtu mwenye atafukuzwa ama kuambiwa asikuje huduma hapa kwenye hii hospitali. Hii ni hospitali ya Monchumurigire bono nyina niko gendete gotengera Ndizi TV owansu musio roboti oruni orokongire nsemende yomutumuko ekatokomerana na Ndemo Steven Captain number 001 koran semende studio atumanya mangana nsemelia yechigo sorito sukati ganyora machi nkurana ndasegekeke kerebosio. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutugo mwito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo nere ya netball chi soksi chi jasi Chingi yo mancho mwana tengere getaseni kia Ndizi TV getaseni na mbea yemo asoro wangorwa Gusii tia wadon kwa rigani vene asa mangana Amayia yechigo solibuna watambe litera Ndemo Steven Captain 001 Kato chaka mangana Amayia yechigo solia ligi ya National Super League NSL awasabone timu ya Shabana FC wetero makonyi wa Morokio wa mwana mkende vuna Kevin Momanyi anade kwa sakina wateba buna ama unchiri bako timu ya Shabana FC na aranye konyire kutangana ligi ya National Super League fata bire bono mbero bire tikebo ikiradu asa wasali baratu wale wiki erebosio ase baragene timu ya Kajiado FC. Mepire tu agire gocha igento kegerete boneka tole consistent wachezaji boneka bare babwate character amwire twa kulingana ne last season around yento bata wachezaji bare mo machua kobwa baengo ono ngobwati bare system na ero to change system yezo gocheze game boneka to gwaka management nata meta go to bwati si round ndori ko concede kiagra ko striking midfield maka defense to go chakera mutu no defense go chakera bono ko mutu abatu bata bantu bako shati via wike midfield body system yeto to maintain it o wika maega mupira dai race wike segori ite style to go cheza style striking we to bako defend ko mutu o wika kati bado to maintain the shape yeto to nyebwati via na mupira dai ko nyara wika sei to race bono defense ko bere gasira isi no goalkeeper minimum mepire go cheza goalkeeper meke carry defense mid striking yere sawa striking bako wakivia midfield bako wakivia bone mipira tairesi goika kero muntu ngo wakiari bone vijana bonsi abaro bako wak bonsi bone kiyo konyora mupira gocha goike defense ne real 50-50 no goalkeeper mipira goika yere 50-50 Kajiado United tali timu ile raisi na ne timu tura manyamune waka nenyi bono ntwe bangete Gucha Youth FC ngati timu chiri chanya Isato chanya gokine gokorwa Sensemeri ya Nyanza Regional League na gosoimia league ya FKF Division 2 na noko soli chiko soli cha Chintaka Nivere amone timu ya Sportif Nyaburure gosoli Vasireti ne timu ya Oneno Nam asegeti Kenya macha gosoli ya Erete Makali ningo bono omo team manager we timu ya Gucha Youth FC Jefferson Kiondi abado kwegena buna ase gosoli baratwara si weekend ya league ya FKF Division 2 ngakibara enda segeti ya Kodiaga Prisons kokosori ya mone timu ya Kisumu Green Berets ya watu kwegena buna mbali kia machiwa maya. Samali tangoro ku Jefferson Kiondi team manager ya Gucha Youth FC. Gucha Youth FC wake ligi ya Division 2 Central Zone ya grupu ya Gusii. Tuachake ligi iga inse sana senge tuagetie timu ya Nyabururu Sportive gatwake golia ya Monka gaiga toako mupiro kaberete ne timu ya Koroku Oneno Nam tokaende drochi goli Isato pone gatobwato mupiro ito gatato tochi wake timu ya Kisumu Green Berets iga livo Kisumu Kodiaga Prisons
tu expected matokeo ba Maya linde tolikia matokeo Maya ligere timu yaite promote uchi division 1 amatokeo ito semepire bere metangani tuende lose tokaende dure game ya kabere igonoro chaso mkondo yoro chi game ya gatatu ne win. Giti Kenya mache ensemo ya bovasi tokone semo ya Giti Kenya Miracle ensemo ya bonchera wasabone timu ya White Hat FC bagenda tatabuna bagendete kwero beri kulikia machiba maya ligi ya FKF Division 2 abwase weekend ye baragosoria mone timu ya KRA Isibania egosoria bo ya kane iyo bagendete buna mbabigete miroberie miya yo kwene kibuna nkobwa bale egosoria yu round 1 yetu achita awe tugakana wasio pesetas tukanyola very comfortable win ya 3-0. Round 2 tuarenge saba kwa last weekend tuagete na Ichuni combined batu bweze 3-0, lakini that is a match yarenge disputed. There is an appeal. We are waiting to see ngana KLCC yakomeki ruling ne ya gatatu ya lero rende na ya chire draw ya 0-0. Next game yes toko genda away Isebania timu ko ku KRA Isebania ne nyase league. It's their first time and I don't know na bera their first match or their second match. We are hoping and praying nganya saa tu anchire tuta get promotion to division 1 to akire division 2 ne season ya gatatu, and I think for our boys were motivated ya lego to bera buya and they were very fair to ale kanyara gotira to division 1, lakini it requires effort, it requires support, it requires prayers, sacrifice even vingi which we are going to appeal for from our players, our fans, serikali chitodana the county government, our county government rather, the ward government, the ward government. We are asking for that support from everybody.